Hadin ka jing ya jing ujo na ki pai ba nong leit nong wan ki ba pendan kam ya ke surak National Highway Rio ke badan ka kerdap ka GST ha umling ka baladon ka jing thot ha kalik ka wan bat kaladon ru ka jing ya tengko kali na mar ba ka kerdap ka penyang ya ki trok ha ki surak ba mentak si ka arp saut ru ya yong arajar arpun Rio na kaliang ka sang FKJGP ha ka jing ya lam jong usamla Ricky Majau bedeu General Secretary ke NKHD bat ki we ki dekat ka sang ke leleit banyak kendo ya ke EDC ke Riboy District ka kong balakan Rani ban pensau halar kate kamat badan ka GST check gate ha umleng bat ha ka jo kepor kila airu da ka dorkas ya ke EDC ha bakran ha kilat pathai kubor hadin baladep wan ya kendo ya ke EDC na kaliang usamla Ricky Majau lo penpau ya ke jeng sokia hadin ke jeng yo ya ke jeng ujon na kipai ba ka dan kate ka kerdap GST ha umleng na mar kate ka bakala penyang ya kitrok ha ka surok ba NH Rio leitho badang khandiat tyo mentala dan ke jeng tengko kali bat ulo kenturu ya ke district administration bakin weng no ya ketika kerdop jong ke GST ka badan ha umleng bakin bo no ha kiwe ki jeka ka bakham kloi kalik kawan jong ki pat ba ha kene ke jeng kendo na kaliang ke EDC jong ke Riboy district kalau keluar bakan sesim kia halor ketika mat bat na kaliang ke administration ru kala juyo ke kubar badan ke jeng tengko kali ha ketika jaka mentah ke singi ngina kaliang ke FKJP North Khasil district harangkat bat ka Nongpok circle bat presiden Nongpok circle bat presiden jong ke circle Ilaiwan minta sini ban bu ke dorkas i additional DC tiba-tiba pet apa ke district administration halor ka kate ka check gate jong ke GST ka jingdon jong ke check gate GST hangtai kelap pentut bahai kali kawan jokinong lek wan lengba ka jing check iki gitrok bagi penyang hak itu gilinti dang hakini khliat tayo kini khliat si ajabun ki aksiden hakite nomor ba hangte ketika linti gede bedang susna ingina kaliang keseng ila bu jingtho bagador khas ya hapo district administration bakin weng no ikite ki check gate jeng GST bakin chef no sawai ngim ong bakin penduk pendam sedan bakin bu no sawai gi cekap kham kloi khnang ba kali kawan jong kinong lek wan kansuk nomor ba ka jingdon ko te ko jabi ki aksiden na kapor tingi na kaliang keseng like yo kendo ya Madam Birani di additional district deputy commissioner i laong hiba in sasim khiahi marba nakliang district administrative nak kapor jutip julap hiru kita ki jingja basosi ya accident tang hadang kini kiliat si kadon tang lam ta jutut ngote kadon kata jingya brio kaji sosi mo hari kasem tang ba kajing pelong juki ya ketu ka bikin penyang kali marba hagajing sisa kila long ya nak bor jong ka jing batai jong Supreme Court ba ka artikel 21 April arja kan riu la amen ya ka rule ba omsa ya kitrok bakin yang harut di national highway tewat kataru ke GST kadang le kita kadang penyang kitrok harut surok bat kene kon ra jing ma kala violate ya kata ka ijong ka Supreme Court ya ka bill ke balapas Supreme Court hak baide bat ka artikel 21 ke balakang ya kitrok begini harus surok nomor ba bajujia kita bajujia nak kepor gi accident